Uyabona into eyenzeke namhlanje kwi-ad hoc committee ngasikalo mlungu uPaul O'Sullivan ebashiya kanjeya. Wonke umuntu ngicabanga ukuthi uthi it's a disrespect, abanye bathi white supremacy. Wonke umuntu ulindele ukuthi kumele kudilwe kanjani naye. Kodwa mina ngizothanda ukwehluka kunalokhu abantu abakucabangayo. Ngicasukile mina ngicasukile ukuzwa umuntu ubaba lo MK sengimkhohliwe ukuthi bambiza ngoba a very weak arguments. Uyabona if ukhuluma ngebullshit, lo mlungu mayethi bullshit ebeqinisile, a guy was talking bullshit. Ekubuza ngisho imibuzo akangayizele lo mlungu lapha. Ngoba phela ngisho ngathi umuntu uyibuza lemibuzo futhi ngokuthi already he has a pre-knowledge towards lo muntu akazombuza. Uyabona lento yokuthi umuntu uthi ubekwa phambi kwakhe kumele ubuze imibuzo ethile, already lo muntu usaziyo usekuhlulele waqeda, unezinto eziningi akayitshela ukuthi ifile lakhe akaliphethe ngawe. Yabona nje lento le ayidingi ukuthi ube bias, idinga ukuthi ube neutral. In as much as ngingenandaba nalo mlungu, in as much as makuthiwa ukhohlakele nami ngingasola ukuthi ukhohlakele, kodwa kulokhu yana nami kube mbekukuleya city yakhe, I was gonna be pissed off. Nami ngiyokhuluma bullshit, ngikhuluma nonsense. Sometimes nami futhi bengenza the same thing. Ukuthi mina ngimnyama ke bengalula ukuthi bangithathelele ngokuthi ngumuntu omnyama. Kodwa yena nje wenze absolutely good job. Absolutely good job. Awukwazi ukuthi uze lapha kwi-committee uthi unele ngahlala ngisho umuntu ekubuza imibuzo upersonally, he shouted you and all that. Phela lento lena ayisho ukuthi ama-members of parliament mayise lapha ngoNkulunkulu once walapha niyo-testifya uyoba u-witness or whatsoever, usumayina. Ayikho into enjengale, ayisho leyo nto leyo. Umayina ngaliphi umayina ngaliphi, ngoba kusengahlala nanoma uba lapha kusahlala ngisho upresident wethu upresident Cyril Ramaphosa usengahlala kuleya city. Uzokujabulela ukubona bemthatha isinoma isikanjani, bekhuluma isinoma isikanjani, angiyazi lento ukuthi bayitshela obani ukuthi i-superior logic noma i-intelligence, angazi bayitshela obani lento abasebenza lapha. Angazi ukuthi bayitshela ubani, ngoba nakho lokhu ngicabanga ukuthi abantu abaningi bazobona manje ukuthi indlela ekhahabezwana ngayo eParliamente nendlela abantu ama-members of parliament mayihlangene, indlela ayiconducta ngayo, bazobona baningi ukuthi ayikho professional. Ayikho, it's never professional. It's never professional. Kumele ngabe bazobona futhi abanye ukuthi lento yokuthatha abantu benza ama-members of parliament bengafundile abanye babo ingozi kangakanani. Uba ukubuka i-conduct yama-academic noma ubuka i-conduct yama-judge, uba ukuyibuka sihlale sinamacala la aqulwa in public, ihlale sinamacala aqulwa in public. Uba ukubabuke i-conduct yabo, ngisho already lo muntu enosazelo salo muntu osuke elana cross examine, kodwa uba ukumnaka ukuthi still uyayimaintaina, uyazama ukumaintaina leyo professionalism.
but laba baqhuba lento abayenza mabephikisana eParliament, thola ukuthi kuphikisana iEFF neMK neDA neFreedom Front Plus, baqhuba leyo nto beyenze komunye umuntu ukuthi uthe fika nje umuntu in his capacity ethe hlala nje uyitshela ukuthi nje uzombuza njengengane, umthatha umbhekisele umbuyisa umbhekisele, ayisebenzi leyo nto, uphisa umuntu off. Uyabona nje ngaye ngezwe ngelinye ilanga uKhethi Matlala ehleli kwiSithi ngenhlahla. uKhethi Matlala wanomoya ophansi, angazi noma unawo by nature noma waba nawo ngokuthi kwisimo kwisituation akuyo ukuthi uboshiwe. Mina nje ngisho ngathiwa ngangiboshiwe ngibuzwa le bale ntombazana uMatthews, angazi ukuthi uba le ntombazane ekhaladi, ngangizoyitshela nje ukuthi nonsense, ngangizoyiphendula nanoma ikanjani irrespective ukuthi ngiboshiwe, ngoba wayekhuluma umuntu wesifazane ekhuluma harsh, emthethisa, ubone ukuthi njengamanje lo muntu personal uyamthethisa, uyakuthethisa. Uyithathaphi ilungelo lokuthethisa umuntu ngokuthi uzofakaza lapha bese uyamthethisa wena, umenza ingane, umxilonga ngendlela obona ukuthi lana it's not about lo muntu to pose the question, ukuyisa ngisho eindaweni engafanele, thola uzokubuza ngisho into ewumpetho. Kusele khona uthi ngelinye ilanga embuza ukuthi omunye umuntu yena manje wenze njani nomfazi wakho manisembedeni, kusele ngisho ukuthi bebuze lokho ngendlela abanye abantu aba-unprofessional ngayo. Uyabona nje loya sengimkhohlisa isibongo sakhe, engabuza nanoma yini, futhi the moment ubavumela into ezokwenzeka, ingqondo yakho is going to degenerate, ugcine ubhede kakhulu, ugcine uxhaphazeke kakhulu. Lento idlala kwi-public phela, lento idlalela wonke umuntu. La abantu banama-families in their capacity bananabantu ababazi abane-dignity kubona, abane-reputation e-right kubona. Mase belapha in public kube khona umuntu omopha ngabo, oyitshelile nje ukuthi uze ngokuzomopha ngabo, yena uyitshela ukuthi uprove ukuthi upowerful kanjani, u-intelligent kangakanani, ngokuthi ayitshela ukuthi emxhaphaza. Kufika abanye abantu abanjengomkhwanazi, bukani conduct ama-members of the parliament ayiconducta ngayo ngesikhathi ku-witness umkhwanazi. Wonke umuntu waba-professional. Manje uyayibona-ke le nto ukuthi iwukuba biased, ngoba kwakumele nomkhwanazi bamthathelele kanjeya ngenxa ukuthi babazi ukuthi umkhwanazi u-operator kanjani, waba use wahlonishwa. Makufika abanye ngisho ngathi umuntu wrong kangakanani, ingakho kwa-judiciary one of the things nge-judiciary kumele ungabi emotional. No matter ukuthi umuntu uyamazi lo umbulela umuntu, uyambona lo ukuthi ayile i-rapist ngempela, but awubi emotional. Usebenzisa i-law mawumbuza imibuzo engekho attaching ma-emotions wakho, eyimbuzo efilterwe ngomthetho, okumele futhi ma esekuphendula uthathe i-answer yakhe uyiwe ngomthetho, ngayo ukuthi uyiwe ngama-emotions akho. Manje lapha sibuka abantu besebenzisa ama-emotions abo, abanye besebenzisa ukuzonda umlungu, abanye basebenzisa ukuthi sebazwa ngaye, bezwa ama-theories. Uthole nalawo ma-theories, ama-conspiracy theories abawezwa political, bewezwa ngabantu abathile. Manje usuqhamuka usuza kuwo ngumuntu. Ayikho nami personal nje, ayikho into engicika, ngivele ngibe violent umuntu mayeza kimi engangazi ngisho ungazi, eza ngesazelo vele nje angehle, ngimbone ukungehla kwakhe ukuthi uza nje lo usazifa ilami lonke, ngivele ngimise la akaya khona, nami ngivele ngibe violent, ethe qala nje nami ngibe ngigibela phezu kwakhe. So lwamlungu
angimblame namhlanje. Phela lento yokubulala isupremacy ayisho ukuthi sakhe i-black supremacy, asakho yona i-black supremacy la, ngokuthi sakha ukuthi sibe equal, not ukuthi sakhe i-black supremacy.